Sultana sawa ntacyo reka tureme kumba ari yuko reka ndeme ndabyizere yuko ibintu bizoba neza yani mambo yawe mazuri tupate kile ambacho tunataka ahubwo ifoko nitujya kumwakira ku kibuga cy'indege uzoba wambaye neza ngoje sinzogenda uzogenda nzomurindira muhira hazogenda inasenge hagende na mutoyi wiwe basuma mwamaze kubipanga twanze kubipanga ngoje nzoguma muhira oya nta nakimwe je nzoguma muhira acunza karere nze kukurungikira kuri limikase 150,000 zani akunda kumpokea urakahuzu keza utuntu wo mwakiriza twiza kugira ngo tubanze tuwereke ko urukundo ari rwinshi cyane tumugurira gahuzu udukado tumuha amashugwe yo kumwakiriza kugira abonete abantu baranyitaye ibyo ntibikenewe birakenewe Sultana Jamal kutamfana none nakuzimanye ati niko nasubiri asante na karibu karibu basi asante thank you wow mbona soda tofauti na zingine tofauti wapi si mmenua dukani haki ya Mungu wallahi yani ninavyoisikia pana tofauti na zenye nazoea kupewa na mama home nadhani kwa sababu mimi ndio nimekupa labda anyway how was your night Mel? Salama nimelala vizuri tangu pale baada ya kuzungumza na wewe nisikia raha kweli nitapumzika mwenye nikutazama usoni napata full information kama mambo yako sawa uko poa kabisa namshukuru Mungu lakini achane kulaumbwa anachane kule mihari kabisa kidogo imisi wallahi wa hindu ingendo wewe na kitiki it's not like before ulikuwa upiti evening dakika 5 nyingi kama sio message ni call usiku ndo anaambia Jamal unasahau usiku unafaa kunaambia my Jamal I don't see you online come online please lakini siku hizi tatizo ni kwa sababu tuko kwenye period ya exam unakana mambo yanakuwa magumu kusema ni kuandikie kila wakati inakuwa vigumu lakini unaiona yuko mnaanza kuandikira David kabisa moyo wangu sheje kuiga kuandikira babizi nawe so David just tulikuwa nakutania alafu good thing just tusigaje kanya katoi umalizio exam yako tuwe free full time si ndio hivyo wanafiki watatuchoka watakoma nakwambia I say but wale utanisamea ndio maana nilikuwa nakuomba sana I want to meet you I want to see you I want to talk to you alikina shaka yuko tukavugana ngiki pasma for sure kwa muda tumemaliza mimi na wewe unanijua amefika na tunaaminiana tunapendana yani every tukipita support zetu zipo roho yako na yangu tayari zimeshaweka naika yes lakini sasa kitu wallahi imekuwa kama music imisiose ntabwo dutandukana navuze iryo jambo ntabwo tuvuga ntabwo tuvana na kwibwira icyo kintu but ndo kiwi yangu start what I want to live with you shaka tubane nk'umugore n'umugabo asubuhi mwenye anamtaye mwanzake kuamka na waje jikoni kachai please Jamal Yahidi icyo kintu umaze kukimbwira kenshi kandi inyishura yize ingorane ni kubera tutaravugana na sister ubundi icyo ndindiriye ni kintu kimwe basma ndindiriye yuko sister aza muhira agarukino tuvugane ivyerekeye kugabura inuze itunga rya mutama basma kugira nivyo ariko Jamal acha haraka bwana acha no msio haraka kini ile hamu yani unajua siku hizi kuonana ni by phone kukutana sasa face to face tunaanza kupanga lakini tukiwa wote hata kama tunafanya kazi yeye nitakuwa asubuhi ni salamu alaykum wa alaykum salaam najua umeshika hii na mimi nimeshika hii ila please wallahi kitu kinanila akili yani mimi nataka kuwa mke wako halali kweli kwani kwa ujue nataka kuwa mke wako tuishi pamoja kwa amani nini kila tunalala pamoja usiku sio ile ya msimu tena sawa unajua tena lakini sasa kitu chenye kiko hapa ni kwanza mimi
na dadangu tugawe urithi, kila mtu akona cha kwake, alafu nione mambo mengine yatakuwa. Kwa sababu nikishaolewa hivi itakuwa vigumu, kwa sababu nitakuwa nimeenda kujenga maisha yangu. Kweli kabisa. Ndio inabidi ujikaze. Unajua kwa nini nakupenda sana? Wewe ni mwanamke mwerevu. You are like my Google. Nikiwa na wewe sina haja ya Google. Nashukuru sana. But acha nikwambie kitu kwa mwingine tena. Dada hii. Mimi na Juma. Basi mimi chifu za chanje. Wewe tunataka uwe like my mom. Alafu bicho ni vigenzo ya mama. Ndakuravye, ndaikubonamo. So that's why tunaona kama tunachelewa, tuna spend time. Usijali baby. Hata nianza nimekonda, nimekuwa mweusi. Yote kwa sababu bora uko sawa tu. Tena wewe lazima useme. Sawa. Uko vizuri kabisa. Uko smart. Kwa hilo. And acha nikupromise kitu kimoja. Ingawapo wallahi tajaliwa ndoa, ona ya uchumba hii. Tumetoka tumefika kwa hii harusi PPP, walima tayari. I promise. Kupenda kama Lisa alivyonipenda mama. Na kuheshimu kama Lisa alivyomheshimu mama wangu mzazi. Maneno yako hayo Mola wangu. Na ndio maana nakupenda sana. Kwa sababu ukikana mimi unanipunguza mawazo, yani nakuwa sifikiri pengine. Inakuwa ni mimi na wewe basi. Nashukuru sana lakini hicho kitu inabidi tu tusubirie, sister iko karibu ya kuja au sijali kabisa. Akina wewe. Pressure. Ndio hivyo. Yani pressure hapa ni akija tu mambo. Sawa. Kwa kumstari. Au sijali. Nakuamini. Yes. Na imani kama hizi athari isigae. Suko. Wewe karibia unajua nitachambuka. Nani ndio? Because of this. Hapana baby. Wewe usijali, mimi nishakwambia uwe kuwa yani tekana. Kabisa. Ndio kiwazi. Yani hapo mimi akija tu ndio. Target ya kwanza ni hii. Sawa. Tugawe urithi, mambo yaendelee. Nakuamini. Na kukubali kabisa. Kuliko hata kesi na jeje kubali mimi. Okay baby. Sultana akira mazunyi nawa yampaye umengo nifana umaye nifana sinogo mafrigo ni soda yari mafrigo oya wangu nani soda iri mu frigo ni iwacu tekereza tuzoinwa ni baduha kumwisho tujye mamudogo kwanga sanze yabuze hoho nyambashaka tinywera rafana kama wahaza kazi uchumama nibiharage nariyo ifana z'abandi sita biko mutima ziruzuye muri frigo ziruzuye kandi tora nza kuvuga ko ari we watoye ariko ari munsi wanjya mwinzu ushako ngwege rekana n'injama ahubwo wewe arikuza kumwitoye tora basikama nabega kama kandi bujye iyo ndaya yarakuvuye nywa amazi kana seketse nywa amazi narakanye nese ko mwikirora cyane uzodukura ino mara kuva tugasubira hali ya mucyaro zose bakora nk'utuzidukanye reka nani akagundo wazingenikanye wapi umunsi wo kwanza nzokudugana mu nyakagundi iwacu harabe kugira kweli wapi kirogoto mumenyesha makuru Bwana ndaguhamagaye umenye ati byari nkuru nshaje ndabizi bwana gusa ndaguhamagaye menya ati hari nkuru nshaje ndabizi Badra azoza wambaye bari muri Amerika Badra azozejo uja mukobwa wa muta umari muri Amerika azururuka indege jo ndayumva nuko ndayibona hejuru nta n'umusi ndanayibona no hasi acha badutora tuje uja he iriya ku kibuga uhuru musaje uja ku kibuga gukora iki Badra no azozejo uzoguma ngaha kora akazi kawe kubuza mushare kare nakundi uja ku kibuga cy'indege tuzofa tuyirabaraba hejuru wewe uzogenda inde ukibuka kugira kuza kumu
Badra ishuri nzoba niba ahubwo nzoba ndiko ndateka ibyashika afungura naho ngo nzoja ngo kuvuga by'indege naje baransanga hanyine ku muryango no azoze basha mbwira rero numvise ko bakuru kazoze ejo niyo nkuru ndakubwira iki nawe usigaye ukunda inkuru muri iyi minsi naho wigirisha ngo dumenyesha amakuru Mamudogo ni yakubwiye ko ejo azoze Mamudogo nabyumvise ko barayivuga yuko azoze ejo bazogenda kumutora ikibuga cy'indege ariko ndabona ujya Mamudogo ubona nk'uko umenga arafise ubwoba gukuza kwa Badra sinzi gituma mbona umenga arafise ubwoba kabisa ariko sinzi impamvu neko ntobuzi gituma yo bagira ubwoba Badra azoza n'umwana wiwe acagira ntameze neza nkuko yahora gituma sinzi wewe reka erega Badra ni umunyabwenge yego Badra ni umunyabwenge afise ubwenge bwihe gusa icyasumbije Basma nuko yize hanze Basma kiga mu Burundi Badra kiganda ufise inuze ninde afise ubwenge bwinshi ninde sinzi nabyo nomenya nkajyo ndahabaye umwanya muremure we n'uri erega ndakubwire arategerezwa kumva ubwoba kubera Badra n'umuntu yize arafise ubwenge aragerageza gutohoza urufu rwa se wiwe natakwirwa tohoza nasi ndingaha sinzomubwira ndingaha nzomumenyesha byose urakabe mukobwa uko byagenze ntungwegere ndakukwegera ntungwegere pe si ibintu bizi byabaye reka ndabizi nibyo numvise kuvuga ngo ni inkuru mbarirana niyo matwi uco ubangika umushikirize nzoyumubwira kweli kubera iki banabyumvise gusa numvise umengo waruvuze ngo ngashiye ubwenge ngo ashobora gutohora arafite ubwenge Badra arafite ubwenge nawe uca ugenda umushikirize kandi ntaratoza wenyene yitoreze yumve ko se wiwe yarapfuye kubw'inuze kubw'umutima canke yapfuye ku burovyi nzobimubwira nzorinda gutohoza we kutumva ushika uco mushikirize atari yicara no kwicara ejo mu gatondo ashitse ejo ijya ejo mu gatondo niyo nkuru ya mbere nzomu reka nukuri uvuze niyo nkuru nzomuha azukura kurara umunsi uyu umuhe Badira atararuhuka basha niyo nkuru nzomuha ndakubwira ikintu nyamenye ko abana na shetani ndakubwira ikintu uyo munsi umushikirize iryo jambo sinshaka ko onseze kuko uyu munsi mu matwi nsumira ngaho mu matwi wanje no mu mutwe wabonye rwara ndabona indorara mu gasho ntabyagasho kirogoto aho nyene uvuye mu gasho kugatumba reka tubyihoze nzomenya ingene ndabigenza kirogoto mbe kirogoto iryo zina ni iry'abavyeyi baguhaye canke niba abahuni baragira inkari ya ruguru bari gutaziri oya ninde ari iryo zina ni rya sokuru wanje ni papa wawe yari kwisi papa wenyene yacyabona wowe urafite ubwenge nka se ambari yari kwise yaraye ubusa bakurose ubusa turabusa kandi ibigori umva nakubwiye ibigori muhira yaruzuye ibiharage yaruzuye uburo buriho ibijumbu biriho none iyo nzara iyo zira n'ukuri kirogoto mama we zino rindaku wapi kabisa ibyo n'izina ry'abakurambere tugende mu kazi kacu tugende ariko ntumushikirize iryo jambo wenzo wabimenya nakubwiye ko ariyo nkuru nzomushikiza umenye ko uwo munsi nyene niyo bayi kabisa bayi ujya mugore ujya urabe neza nawe nawe yaragukoreye yango reko ujye ko sinjya ibyo muteka nironzanira ibyo watetse umukobwa n'akazi kawe ndohendwe n'igisagara mukobwa akabanga mukobwa agumana n'akabanga ntutaruke ngo ndamubwira ndagira gutyo ndagira gute n'akazi kawe reka nisubire kuza sawa
Sultana. Oh my God, Basma is here. How are you? Tumekuletea Badra. Welcome to the house, Badra. Welcome. Badra. Mamdogo. Long time. Alhamdulillah, we're fine. Yeah, thank you, Auntie. Asante. Yani, I don't, miaka mingi, like, sijui hata niseme aje. Yeah. Thank you. No, I'm trying. Studies, sina tamda for resting, kupumzika, like, I'm just busy. Yo, mwili utafiri sio kwako. You don't eat, like, Umeshasahau Kiswahili bado. no, siwezi nikasahau home language. I mean, siwezi nikasahau lugha ya nyumbani. Yes, yes. Anachanga Kiingereza Kiswahili. Sitaweza kusahau home language. Yes, Auntie. Kwanza vizuri. Asili yangu umesahau Umesahau? Kushika zuri. Kazuri yake. Thank you. Mama mdogo wa watoto. Naona umemwona bado. Nimemwona mtoto wangu kweli. Yeah, banda nitaka bana netu. Asili kazuri. Any Auntie, she like hold on. Yaani unakuwa refu sawa na mimi. Like amekuwa so big. Like I can't believe it. Oh my God. Labda kwa sababu na siku nyingi au wewe miaka mingi. Wewe unaona kama kimwili ndio kinataka kuanza kujamuka. Everybody's looking, kila mtu amependeza. Auntie unawaka. Uncle vipi? How is Uncle? Uncle is fine. Yeah, very fine. Uncle Sultan. Yeye mwenyewe amesema anakuja like after tomorrow. Inshallah. Just to visit you and so. Labda na makazi mengi. Aka sakushi kwa nini nimeshaka jipa. Naomba sana. That's nothing. Nimekuletea more than this. Watoto wakakaanga hivi. Yeah. Nafsi yangu najua. Ninavyowapenda unajua. Leo watoto vizuri, waelewanishe vizuri. Wanachotaka chote. Takia tatizo yote. Merefona mwanya wari wese. Ndahari. Ariko wafate neza abana vrema. Kibazo ko arabu umugabo wanje, nzi ko n'umugabo wanje naramukunda, ariko kumunda nabana. Vrema. Yo Kirundi guys, yo Kirundi. Yo Kirundi guys. Uko nasikia? Kirundi. Like oh God. Namwambia tu kisimu. I just know ni sawa, things like that. Vite. That's all, ndo basi. Ni sawa. Vite ni sawa. But the rest I hear like mko naongea something I don't even know mko nasema kitu gani. Yeah. Hawezi kuelewa. It's difficult. Mama mdogo nikuangalia tutabasamu kama lote yani. Anasikia lugha inampita ndio watoto wakisoma nje mtihani. Ni kama huyu sasa tulivyomsomesha katika ile masomo ya private ya Kifaransa. Unasikia kisa anavyoongea Kifaransa. Nakwambia na yani mimi ni Kifaransa au ni Kiingereza. Hapa tunachanganya. We're international. Nizungumze lugha zote. Mimi nemwe naishi nao sasa. Sijui hata lugha moja. Haita tupambane na hali yake. Tutapauka. Ndio Tanzania anakumbuka hata hicho Kiswahili. So Badra, Yes, mimi naona sintakawia na mambo mengi nyumbani umefika. Nafikiri wewe ndio mkubwa wa familia. Just take care kwa familia yako. Is it? Wewe na kuamini. Sasa unaenda. Huwezi kuniangusha. Tumepika chakula kizuri mama ndio alisema mimi unajua kwa mume wangu. Nimesahau. Nataka kumpikia na wewe mume wangu. Yani siwezi kula kama hayupo. Kama kawaida mambo yangu siwezi yani. Ulishasema atakuja baada ya siku mbili. Baada ya siku mbili atakuja. Kwa hiyo Badra, just take care of your family. Basma. Yes, ma. Heshima kwa dada yako, mapenzi, amani. Sawa.
wifi, wewe sitakuja kuambia wewe mzazi, chunga watoto vizuri. Mlezi mwema. Lakini kabla yote Limacha amekupikia vitu vizuri ambavyo siku nyingi hauvili Badra. Unajua alhamdulillah, nimefanya sambusa, najua unazipenda wewe. Yes. Basma, mtilie sambusa zake nilizomtarishia. Soda nini hayo ya fry. Afu baadaye jioni mje nyumbani. Kuna surprise. Mambo mazuri. Wow. Nimekuja ma surprise tuko na mume wangu watoto. Mapenzi kwa watoto na kwa mume uko au sio? Tutapigiana simu. Okay, bizu. Haya. Tutaonana ufiangu. Haya, ndio. Msalimia anko huko. Wala usijali. Okay, bye. Mama amependeza ya hatari. You looking unanishinda uzuri yani. Uzuri wapi? Ona mango ya Ulaya vitambaa vizuri kweli. Mbona kawaida? Yourself nilikuwa nakutumia kanzu ngapi? It's normal. Kweli uko unanitumia nzuri. Na hii ile umenitumia. Yes, exactly. That's why I say yani naona pendeza. Ngoja kwanza nipeleke hivi begi ndani. Okay. Chakupatia wewe umlete chumbani abadili aende akaoge baadaye. Ili libebe chumbani kwangu. Maana pamoja na chokola huko. Hapo vizuri huko. Sasa za huko. I'm just tired. Lakini I'm lucky like sawa. Inabidi uende bafuni uoge, ujiandae vizuri. Story ni nyingi. Nyingi sana. We have a lot of things to talk about. Yeah, ni mambo mengi kabisa. Yes. So rafiki yako Sultana